Treći broj informativnog i integracionog časopisa Spоји od 6. maja 2012. na Đurđevdan. Povratak. Zašto je važno da se vratimo svojim korenima i otadžbini? Odliv stanovništva i mladih stručnjaka iz Srbije i srpskih zemalja u inostranstvo. Kako ih i zašto vratiti u otadžbinu i zbog čega Srbija i srpske zemlje nemaju budućnost bez svojih mladih, pametnih i vrednih glava. Pored toga, pročitajte više u rubrikama umrežavanje, interesantno, integracija, kultura, istorija i pravoslavlje. Povodom jednog od ključnih pitanja za opstanak srpskog naroda i otadžbinskih zemalja, mladi Srbi u rasejanju sa željom da pokrenu seobu Srba u povratničkom smislu predstavljaju novi broj jedinog srpskog omladinskog časopisa u Austriji, Spоји, posvećen ovoj tematici na 80 strana. Od Đurđevdana u hramovima Srpske pravoslavne crkve u Austriji, Nemačkoj i drugim delovima Evrope, kao i putem narudžbine u Srbiji i srpskim zemljama. Sav prihod od prodaje časopisa namenjen je srpskim višečlanim porodicama na prostorima bivše Jugoslavije. Uverite se zašto budućnost srpskog naroda leži u povratku, našim korenima i zemljama naših predaka.